Jangan videonya. Wow. Jadi kira-kira ini semua bahan-bahan yang bakalan kita pakai untuk hotpotan. Aduh kasihannya, digendong tatinya dia nangis. Terus yang terakhir itu pas mama hotpotan ada yang nanya itu basic supnya mama pakai apa. Jadi mama pakai ini nih, tom yum pasta. Dia bumbu tom yum yang udah jadi kayak gini. Dan yang satunya itu tom kha gai, tom kha pasta. Yang tom kha gai ini dia tuh harus, jadi yang tom kha gai kayak gini kan. Tuh. Tinggal kita kasih santan aja. Aduh yang ini keras nih. Nggak bisa dikeluarin. Ya udah sekarang mama siapin supnya, basic supnya, sup base-nya. Terus ini ada slice beef dari terakhir itu masih lumayan, ada setengah packaging gini. Dan tadi mama ngeliat ada kerupuk singkong. Ini kayak kerupuk unyil deh. Yakin ini kerupuk unyil. Terus kita ada beli lagi apa namanya, cilantro, koriander, dan ada sawi. Dan ini ada mie Jepang ini, Japanese ramen noodles, sisa 3 doang. Wih, ini piringnya udah isi aneka hotpotan begitu. Dan mama ada lihat tadi, ini kita dapat gratis ya karena belanjanya selalu banyak. Jadi ini ada minuman sebenarnya herbal kan, kok minuman herba ya? Kayaknya Elnya ketinggalan di Jonggon dengan cincau. Jadi mama juga demen banget minum minuman kaleng dengan cincau itu. Mama lupa brand apa yang di Indo yang biasa mama minum. Yang pasti ini bakalan mama cobain. Dan ini satu piring untuk aneka jamuran. Ada jamur enoki, ada jamur apa sih? Mama lupa lagi namanya. Plus ada daun ketumbar favorit. Ada sayur sawi. Ada air kelapa. Ada telur asin. Dan kali ini tom kha gai-nya mama kasih chili oil biar warnanya itu nggak pucat gitu loh. Kita siap untuk hotpotan. Ini yang tom kha gai. Dan ini yang tom yum. Terus ini satu piring isi topping. Ada mie dan ada telur biasa. Ini telur asin dan itu telur biasa. Ayo, mana baby Yumi-chan sini, Yumi-chan. Oh, dia ngemut jari. Jangan videonya kucing. Itu sista. Så vi betyder inte att den är Halo sayang. Oke, dan sekarang mari kita cemplung-cemplungin. Jadi Tati ini hotpot. Hotpot udah steamboat. Steamboat.
Steamboat. Kita masukin semuanya. Was ist das eigentlich da? Fischbällchen, Schrimmbällchen, Krabbenbällchen. Dann müssen wir immer. Mama punya. Ini toppingnya kita masukin semua ya, gengs, ke kanan dan ke kiri. Mama itu rasanya Das ist schon rein direkt. Also das haben wir alles einfach ein. Ja. Und dann kocht es da drin. Genau. Ja. Die Klammer. Kannst du was reingeben? Danke. Das sind nicht die Kuschel. Das ist ein Backschön. Und das? Löffelsgröße. Das ist sawi ya, yang dipotong. Telur bebek. Mama, du musst reingeben. Da schon mal. Muss man das nicht schon? Nein, das tut das schaffen. Aber warte, weil es ist salzig eher mit der Brühe. Achso. Das ist nochmal, aber udah berbeda. Enoki, oder? Nah, enoki stipanya. Ja. Seneng. Noch die andere Seite. Iya, iya, iya. Gemoy. Iya. Tuh, udah bisa. Wer will noch? Hah? Ison belum, udah belum kayaknya ya? Udah belum. Und da Koriander. Den Ison Wer mal will noch? gegessen? Nicht? Vorsicht auf Das ist- Zeiten mit Das drauf. ist, ja, Mama. intensiv. Willst du oder nicht? So, Zoe. So wie will das jetzt. Okay. Ayo. Mau Budi, aku cobain cincau deh. Cincau. Den kennt du. Oh, ja, so. Cincau. Okay. Mana cincau nih? Jetzt sind wir aber schöner. Rief einen Kopf. Ja. Cincaunya ngendak kayaknya. Crab balls. Und Soße. Oh, so super. Super. Da. Dann. Ja, jetzt habe ich. Mama bilang tom kagak. So, das ist so viel. Wow. So. Ini kita Chili. Was, jo? Gar nicht mal schon. Das ist aber auch haben. Makan. Ja. Schmeckt wie es den ersten Mal. Tante Niki. Also das Entlein brauche ich nicht unbedingt. Okay. Schmeckt Und ich es kann dir nicht? jetzt was lieber nicht. Schmeckt es nicht? Für mich schmeckt es auch nicht. Bakso ist das. Mama, der Bakso. Dia fish balls ya. Bakso ikan. Selamat makan. Der Bakso. Was ist Und der Bakso, Mama. The bomb. Man versteht doch nicht, dass der Iya. Bakso. Iya itu bakso. Tapi fish bakso. Das sind nicht der Fischbakso. Portion yang lagi bapil. Iya ya. Jawohl, so kommt die Konsistenz. Der Gummiwarte dann. Ja, voll. Das ist nicht so meins, das Gummiartige. Iya. Also ich bleib beim Gemüse, Nudeln und Soße. Das ist so gummiartig, das mag ich nicht. Oke.
Das tust du einfach rein oder was tust du mit denen? Ja, Koriander. Musst du mal eins so probieren, ob es dir schmeckt. So. Oder eine. Das Brot oder einen Mund. Was ist das? Das heißt Stört dich den Geruch? Nee. Der Geschmack, also weil es ist ein wenig intensiv. Hier mal machen überhaupt nicht mehr, mittlerweile mag ich voll. Du kannst das besser machen, du kannst das besser machen. Aber die Brühe, was sagst du? Die ist gut. Thailändisch. Brühe mag ich extrem. Wie gesagt, die Brühe, Nudeln und halt das Gemüse mag ich. Aber das andere ist voll gut. Ja. Mama masak mie dulu. Minyak kurang. Oh. Sama. Ja, aber wenn ich nicht Ein Kommentar. Makan dulu ya. Gimana tadi? The balls is not yours. makan dulu ya. Satman. Makan lagi. Makan dulu ya. Ya makan dulu. Makan. Makan dulu. Kan dulu ya. Jadi buat Tati Niki, Ya makan. mie dengan sayuran dan jamur dan kuahnya oke. Tapi topping-toppingnya itu dia nggak suka karena kenyal-kenyal gitu. Dia bukan penggemar makanan yang kenyal. Makanya buat dia nggak perlu pakai topping balls yang tahu-tahuan gitu. Jadi cuma mie sama sayur dan kuah aja buat dia udah enak banget. Selebihnya enteng aja. Telur bebek enggak. Bebek, telur bebek. Kita lanjut memakan karena dapur mama udah masak mie lagi belum bungkus. Kita bilang apa Kocik? Makan dulu ya. Makan dulu ya. Thank you for watching. See you next time. Thank you for watching. Sarangin. Makan susu. Apa sih? Lauter.